isikoko nalo iphepha lapho ayikabheda sikhokho ngeke yabona umama onepha eshaya lenkawu zakhe lo engathi ngitholela upayi kuphela nje mina yazi upayi lodwa phela lo inswempu lela kumina ngcono wena amakhanda lawo kuphela hayi hey Stephen uyibona le nyoni leza ngala eyilahlile yibo manje ucabanga ngani ngayo uthalala lo zinceku zenkosi bese nimthathile nje uJesu simsaba baba awuboni ukuthi uyasidakela bafana bami ya ngisho uJesu uyazi ukuthi thina sinandaba naye siyayibhemela insangu yethu wona hlukana ke nathi bafana bami ekufanele nikwazi usanethemba ngempilo yakho nanokuthi ke kufanele niyeke lento eninza lokhuqa insangu ngesikhathi senu baba khuqa insangu isijwayela lo muntu mama mina isijwayela mukhono lwethu benyakazisa ke baba egama lenkosi Macingwane ubalo dlala phansi lokuzala uvunani hey dlala phansi ndoda sasengani impela nje abanyabo Sasena wena namhlanje kungabe sibusisile yini uyafaka ncebo noma nje uzele nezinto hayi cha ngiyabonga baba sewafuya imfele nje yini ngabe ukhuluma ngami izinto ayela injini lo cha umfundisi uyayidlalela hayi phela mfezi wala yabona singadlala nje ukudlala umfundisi kahle uhlasele ngani hayi lapha baba ngihamba ngezwi njengoba wazi ukuthi uJesu wasifela ingakho kufanele sonke la endlini sithi hey wendoda wafela akasifelanga nhlobo thina wathatha kancane wona wengela uNkulunkulu mhlawumbe uyena uJesu lo kwazi bani bazi kahle babamacingane ngoba uqinisile nje ngaphandle kwakhe ubani ongaqaba uminkosi siphumile ya qinisile Macingwane nama ngiyiboni kahle nje intando yale ndoda la wena Macingwane hayi unamadimoni bamacingwane ngisafisa ukukubeka izandla uyahlanya yazizwe usithini uqinisile ngempela baba makhwena ungamanaphi naye nomfundisi wakho ngimfunda sengihembe bamacingwane usale nenkosi imancane ndoda musho inkosi yakho udzayisana noba yini inkosi yami hayi sala ngiyangibona emasontweni abantu begcoba abafundisi oyigcobe nakho lizoba inkosi yini inkosi ndaba lo abe inkosi yami ngiyakwazi